Neli arondre pen kulat kachubialong jok chiji menipura killing pi amen ke en ponaputhak sukurali dia kachoha KSU la pen date horara datum tong sekot pen pherangkya mai kangni Portal News Channel kimi kangpu do anta Karbi Anglong Digital News Forum NOC avete NOC pithek thelo pusi dipro pen kepangda Karbi Anglong Live Karbi Prime Time bertang ton pen arjuponik tha kedamtang preniphai trogar ni ke ongdong news channel along nili ke chok chemate trading license ave pin pen kulat kangpu jok pherangke la pen KSA tungwangsi nangarjulo Bangso hut sukurali pen pherangke thengno kache thagdona hut methang aphan kache matha lok mate jok chiji menne pura inut angjir mate killing pi amen en ponsi ningjelo bangso puthak sukurali hin pen dia chahangpon alangli pen kaningje pona tengke nili kap here pen jok chiji menne pu matha ponsi inorangjir mate killing pi amen en pondetlo bangso along killing pi bangke thangnat nang kache rabdun avi nili methang jongjongsi Thangnat license ave pin pen kulat kangpu lasini killing pi la pen Karbi Anglong ara do ana phanta nili kaningje ke chok che puthak dia tha pusi sukurali pen dia chohangpon আমার কিলিং নি বাজেট হয় আমি তো বাসিম বলি কই বেলা জিতেন সিনার নাম লইছো কোনো জিতেন সিনারটো এটো কোনো জরুরি একো নাই এটো কারণে মাটি মালিক কারণে খুঁজিছো দোকান করিম বলি ট্রেড লাইসেন্স তো আমার নাই আমি এড্রেস করিছো যে ভাল মেকানিক্স এটা লাগে আমলেঙৰ কিনে ভাল মেকানিক্স এটা আনি পেলা এনে চাইছো যে পানিং না নাই ট্রেডিং লাইসেন্স আমি বনাম বুলি ভাবিছো কিন্তু আমি কাকো হুতপুছ কৰা নাই না হুতপুছ না কৰি পেলাই আমি দোকানটো কৰিছো আমাৰ তো ভুল হৈছে আৰু তো জিতেন সিনাৰটো লাগাতে একো গম নাপায় হি নাজানে একো নাজানে হি এই কাৰণে তাৰ কাৰণে তো একো নাই তো এইটো ভিতৰতো হি তাই একো জড়িত নাই এই নাজানে এইবিলাক বিষয় নেকি মইতো টিকেটৰ কাম কৰাৰ কাৰণেহে টিকেটৰ নাম লৈছিলোঁ মই বাচি যাম বুলি এতিয়া ৰাইজৰ কাৰণে মই এইটো কাৰণে ক্ষমা খুজিছোঁ মই মানে টিকেটৰ নাম লোৱাটো মোৰ ভুল হৈছে এই কাৰণে ক্ষমা খুজিছোঁ সব ৰাইজৰ কাৰণে টিকেটে এইটো কামত একো জড়িত নাই News Report Karbi Anglong Live Daithor Model Degree College along Woreng Anghoi ke papleng ji along STH atumaphan isinata Anghoi kerai kavidera jok duar baguri arat ningkang samse chipaklang Bharadadet kechari aronalong ke paphi hup inglong akhaya phan ajarason jesemet kecharli Woreng lapen racharia mo along ta kerai pon dokok kaphita Karbi akhai methangalong rialong ta dimplong kelong dunde dobong tanglo Kiramtang paipaya chiklo Supreme Court and STSC aphan kota inghoi phopen pajum thusi kethom an bipon bangso puthak STSC atum ningkang samse chepaklangsi Bharat adang kangkir ke phapon bonta bangso kachisongalong ilitung STH akhai mate Karbi Anglong ahamphang asong lokacharlia song atum koan RD pidum lahai seat reservation lapen kota ke pajuma puthak Chiroktok Vangvedera Joksi non ke ilitung malong riarlo college aphan longle pekda rapita 3rd grade 4th grade aboreng aphan anta ke claim dun longji kali lo anta jok dun longji awarsai nang pipedet khangjang lahai kachiplang longke rachari asongja atunta kipang kriwe lapen kachiroktok kawe ajoini lokule pudet sidami henoni Autonomous Council doko kapita Woreng choklem dun long nangji aphan kachisong angdek nangle rokki ningduk meni khangjang bangke reschedule wek ni la Karbi Anglong Autonomous Council Authority tomansi chuning rilo la bangke reschedule nang claim pi wek ni bisini tum local pen bangke chuning rilo la dakla tibok terai college ke do compound rong atum pen bangke pachini lo athe non lahai awar sai along sili tum kachi langponi la pen ni tum ki dudunai angdeng la pen ahokpet lage dudun wek long nang ji athe lage ili tum kachi langni dai mi thang lo la so long si akang tui bang thek theda samela akang dai 4th grade pen 3rd grade bang ke ili tum kilong ni aron du nang ji ko bang sini tum hen bang chuni ri pachini pon lo la si reschedule bang do wek ni jong si reschedule nang selam bipedet lo li pung de la ke rong atum ben chingwai sini tum kaprex ta mi chingwai thunang kok ko
Here memi pone kalis tame la sohong bang chok chi bang ni tum rong sis tame a college along dam tame wa kapre along chingki dam medium sam ni tum chingki dam ye phan bang ke la claim nang kok po he aki misen ye phan bang ke li tum claim nang la pen la so along ni li chuni ri gang tum ba ke kaddo ka sim tame sangkurarat karbeng long kaddo ka we la song do an tame nang chera pan chitu do ni la pen ni tum along hokpet along nang chedon ni sin li tum ning ta thei pon la pen chuni ri pon budi tum ta man ke do Dr. Turam Long Hak CM Turam Long Hak alang li non BJP party kang tang kring a party pen alang li ke Karbilong Autonomous Council long man ke the nayang dengan kang ni alang li tuma CM sar la pen ke Delhi stame Dispur stame alang tuma sarkar se delu aposi elected budi tum la soputha kipu dunia ja kongdu non bang ke ada ili tum Assam long 13 model college du la so 13 model da ili tum Karbing long ta ekopai ke mi long lok lo Iskar biang long ke. Lasi laso a college mangi kasolai ke mat lo putre council on authority abe pusipul hejo. Lake direct state government mis na control pusipulu. State government mis na control to thik ase state government na control lo control misen lo. Tame non ke kostu dim si laso college ka pangi la ta state government ka mathania ke nang sotu. Kui pola ke nang sot pulote state government tum laso college ka pangi dim ko solong lilong se ka pangi lo pulote lake six schedule area long si laso akoles ki bidang lapen hada ayuts tum aphan akema tha do nei non ke unreserved long ke ili tuma youth sunda ke thek tum dolo ke thek thei tum dolo laso category long ka chipate do long ili tuma youth tum long ji long dun lok te long dun de prote laso pus ner cap non nang pi library to do lapen junior assistant do lapen ga ko fourth grade long bangira ta pan chu dola marapen RG Somrong Phar Karbing Long Live Karbiang Long pen West Karbiang Long along Nonapor kachi hungnai lapen kichon pro kichon jama bangki portal news channel kang puhenlo bang sojok long ria lo pherangki jui jam anpinlo lapen news ke padam jia puthak thangnat kachini kavya jok kalili kalanglang a news padam thap padam prusi thek ponlonglu Bangso Putha, Karbiang Long Digital News Forum Atumpen RDP Ponsi Preni Phaisir Kebarni District Information and Public Relation Officer Utpal Dimasa Long Chitong Damsi Pinpur Alu Pajirdam. Dipro Long ke Pajirdam Pinpur Alu Long ke Jong Duna Teng Penki. Kumania Bang Pujong Si News Portal Channel Kangpu Jiaphan Registration Nang Ji Pulote Karbiang Long Digital News Forum Pen LOC Mate Letter of Clearance Kalite NOC Hang Nang Ji. Karbiang Long pen West Karbiang Long arlo pherangke kalili kalanglang atumta methang agari mate bike along press pu chetok krai penang do lasi bang soputhak lang pami pen pang thekonanji portal news channel atuma phan KDNF ahin pen ki pipon mate ka issue pon ID to vek nangji pu pen kedanglok digital media atum ke claim kedama puthak chingki chetham pon Bangso Hut Dipro Utpal Dimasa pen kaningje pona tengki news channel along Radaphan ahok perabirta ke pache takponji aphan lapen madule news portal impusitami Karbiang Long Digital News Forum along registration dun detra NOC 1 way pulote Dipro long pen abangki registration pipon thek thelopusi ningje pon Bangso Pinpur alo ke pajirda mahut Karbiang Long Digital News Forum Maipu Ratis Rongphar Dun Maipu Sopenterang, Kongchunbang, Nathan Ronghang, Rab Kongchunbang, Mongol Singh Lekthik, Finance Secretary Ezekiel Timung, Dihin Rimbang, Donaldson Timung, Office Secretary Bapuram Senar, Sports Secretary Mukesh Chauhan, Publicity Secretary Clearhonti Sopen Kenanglok Kapre Gatum Chetong Dunriti. News Blog, Digital Portal News Hole, তেওঁলোকৰ এটা ভাল ৰেগুলেশ্যনত নিউজবিলাক মানে চলে আৰু মিছইউজ নহয় মিছ ইনফৰমেশ্যন নাযায় ৰাইজৰ মাজত আৰু যিসকল নতুন ডিজিটেল বা পৰ্টেল নিউজৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন তেওঁলোকে পৰ্টেল খুলিবলৈ আহিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে যেন আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিজিটেল নিউজ ফৰামত তেওঁলোকে তাৰ পৰা বস্তুটো মানে স্বীকৃতি লৈ পেলাই আহে আৰু তেওঁলোকে তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰি তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত মানে আইএলঅ বা যিকোনো NOC বাবে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই ব্যৱস্থাটো আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে আমি এইবাৰ
পৰা আহিলে নতুনকৈ পৰ্টেল বা ডিজিটেল যিকোনো নিউজ চেনেলৰ পৰা আহিলে আমি সেইটো ডিজিটেল যিটো নিউজ ফৰামৰ পৰা আমি মানে নতুন যোগাযোগ কৰিহে আমি এই পৰ্টেলসকলক নতুনকৈ তেওঁলোকক পাৰ্মিশ্যন News Report, Karbi Anglong Live. Sarkar pen ake joy ki pia sang bang pharo so se ki du kilak hemi jangre tu ma phan ki pg asang pipedet pen ahem pachirui nangko. West Karbi Anglong District MP Hamren Rong Sopia Long Hamreng Wholesale Consumers and Marketing Society Limited along Achiklo Jonbang Sarkar pen aki joy ki pia sang kopi koson aki chok che loni pini bang pharo isi so se arat sang long ledet pen aryang se ning ki dok pen ahem kache damna Sarkar ke chali atum pen ki dok ke boy det anparta heme jangre atum aphan ke rap aki joy pen tipi asang ke long dun ji aphan ration card adon tin cho endun si ke dam tang pen nangan aning kan thedung awar sai longpon Bons dame isi manghume me abangke pini mate tre acheklo aparman tipipona sang pilong lede la solong anutin aphan fingerprint endunsi puthot phai kunia cheklo si sanglong chipusi lamcha chipidun pen ahem pachedamru sang kelong lera datum aning ki pungpen asap so porahut hur chodut aphi aning ki pungara datum therang kiang no sarkar ke chari atum kelang kepang kre apot ningdu chepaklang alam the ning chirintiคนเราล่องเละปลอดภัยนั่นที่พูดถึงแก Chua ceklo nange dunde tuma farman ti dunder lo pusi nange tu Kan ni chua ceklo ta long le ke. ni le chua tum han long han ni long le tum han an ta so na han ko chua ceklo ta ceklo na dunde tuma maxi tum farman hak ti dunder lo ma mo ceklo ti ke long le lo ata pini finger ku jam ke on de na mo ceklo ta nang le le pusi nange tu anda perang-perang adalah son dulu mah perang-perang adalah son dulu mah aprang-prang ni lo ni abilang la ni son son ne ke long ta lin phove Lin phove da sang da ni ji ku ni yon pom long de ku lon te ku son on te Same punon sita litum hamne nara da phamta nang linang ma tha pa mesi kam nang klem nang ri athe lada ke sai chutiki eta ninghang linga thai ave la peng chong data hajira ta ninghang linga da ma thai ta ave non ke sung pi khang yang lo ni tum la se ong dung atum ke la ration card asang pen ni tum ning ke the pen ke kereng atum ta do Halapu Hamren Wholesale Consumers and Marketing Cooperation Society Limited Chairman Bronson Ingti Pensidami Pherangke pen Karjo Hut Kopikoson Pensi Sangkelong Ledet ma alam the chepaklang pon Bonsidami alam klar long sita chirok tok aradatum pen aning kang samse penangan chethan ponrinti ke thekmuchot remuchot atum pen ahok pet ketarlip avi pulote an sosesi hawararat kisung dothu jilang puta chethan rinti 100% lili pulote mane hanak government tuke alang tuke chelang bangke performance gila asang ko unlegally gili bang leve mane 100% distribution lo asan si government tume chepet lang atum lasi la sofosi nona chiklo bangke asap problem bang dokolo ta la mingre distribution bang itung non claim chupo la benon itung minan moni tum thanon bom lo mantung ration card ke sangan chen unde pulote la card bang ke tibong ko aku so process bang do continue do er ko cheklo yon an sangan card chong thonde kan sila bang so card chipo any continuously cheklo yon thong te ke thilo le cheklo yon thong si sangan chong thonde to la ke ki Hamren pen Daniel Inghi Karbin Long Live Hawar Karbi risonim so rong aje ketalon laki Karbi ajutang jubat ke paring verji aphan akimang pensi sai deng ponlo lapen pining an ingdeng thongke prahini arta nangdo tanglo labangso ningkarong pen solangdo karbiarat ke doan aphan ingdeng thongke prahini zonal Karbi Youth Festival surihini raing korapli lapen Durga Puja akadom pi pajirpon Rup Singh Leng Vice Chairman Assam MSME Promotion Council of India Gobining Leng Chairman Karbi Anglong District MSME Promotion Council of India
la pen Ruka Sinleng Vice Chairman Karbi Anglong District MSME Promotion Council of India atuma hin pen ingdeng thongke prahini Hawar Karbi Risonimso Rongaje la pen Puja Kardom pi Pajirpon la pen Rongaje mesen me et pen ke pachun thek pa meji aphan arnamani hirjume ke hangpi News Report Karbi Anglong Live Korkanthi constituency ka parlo Dhentaghat Longmirjeng College along Ingdeng Pli Freshers Meet Padoponsi Bangsok College along Loke Charlie aphan kewang akimi students atum aphan kedeng lapen karcho mai ke padopon Kedamtang Preni Phai Trogarni Longmirjeng College Dhentaghat along Freshers Meet ke padopon Longmirjeng College Principal Bibisum Rongpi ke charipon Bangso Freshers Meet ke padopon along Manpeng Aluhia Manpen MLA Dorsing Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso Chitong Donalong Pinangan Manpeng kedo aluhiatum Chitong Dunsi Bangso Students atum Loke Charlie kacepaduk nang jelam the adido jopen thampon Bangso ki Longmirjeng College hin pen kepaklang pon Arving mati The Wings pu isi magazine ing pupon lapen rong chitim piun sa hin pen kabonda pon tekelang jun lapen dampijuk pu alunjer setami kachitong dun aluhiatum pen ing pupipon Longmirjeng College Dhentaghat Korkanthi Homosti Arlu College kang pupen peneng an gening kan pri loge pleng lasi peneng ta admission ken ausomar do lasi peneng admission ken ausomar dum phanabang da freshers meet patilo si pini admission ken akimi ausomar dum phanabang hirjume pidun lo pen ta do kawe tum pen principal tum pen dak managing committee kadogwe tumpen da college puthak ke claim nei gedam nei lam the chingki chithan te kang la pente ening the o la bangso college prabjin pen isi Karbi Anglong bong pen isi mesena college la son RJ cheklang dunji pusinili si ning the pon Dongmukak pen Semsing Ingti Karbi Anglong Live Tang Depini Karbi Prime Time Berta ke Lapuan Si Kang Ton Paniklo